le makweni ke tseba hore ai makweni dia bona di kume makweni ngwana wa ka botsa hore o tshwanetse o thalefe makweni ba bona makweni o tshwanetse o be monna o ska ba mosadi December ke pita ke a buya ngwana wa ka o ska lla le mosadi ya ka o ska lla and o ska wara ke ona ke do buya ka December ke do inamela anu ngwana ka ke a boya ke a botsa re ke a boya Quando ora che richiamo ka December ke buile and then kubuya mo go di reke de bana ya ba reke de bana ka ofela di tshetse tshenge di ja ke ano ngwana ka